Halo bosku, ketemu maning karo aku situ Kang Deres ya bos. Oke bos, jadi di Esukie nyong seperti biasa harap deres bos. Nah, kia wit kelapane bos. Jan kia wit kelapa anggar tas udan gue lunyu banget bos. Yakin. Wingi sore kan itu udan gede. Jan kia menek wit kelapa kia kudu hati-hati temenan bos. Ayo, wayahe menek bos. Nah. Nang kene angger setiap sore udan terus bos, dadi wit kelapane kuwi teles bae langka garinge bos. Jan kek tatarane wis dhuwur banget bos, ki kudune tatarane nang kene disoki maning ya. Kene maning, rong tataran maning ki kudune bos, jan. Aduh, alhamdulillah kudul dhuwur. Ora ketang cengep-cengep. Aduh, jan. Nah, ki badhe ki bos. Aduh. Biasalah bos anu meneke kawanen ya badhe putih. Nyong seperti biasa bos ki anggar sing seuwit didadekna siji kayak iki bos. Nah. Dadi siji ora kebok. Aduh, lumayan atos bos ki soalnya anu wis bedogol kae dadi atos bos. Nah, gue lah si mandan renyah kayak apa kayak rempeyek. Rika ngerti rempeyek mbok bos? Aduh, jangan gorengan kae lah. Peyek. Peyek. Nah, ki sing esi nom ki nembe bedel pirang dina ki urung dadangi. Paling sekitaran ngesuk ya diadangi. Wis yo wayah mudun bos. Wis rampung jiwote ya mudun lah. Jan wite lunyu banget maning. Anggar tas udan kiki ye rekasane bos. Aduh lah. Tatarane wis dhuwur banget. Duh. Menungsa kena langka bersyukur ya bos. Udan bae yang ngomong. Ora udan yang ngomong. Aduh, jan. Alhamdulillah ke kutul ngisor ke badhe ke ye. Oke. Mantap bos. Salam penyadap pohon kelapa.